Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. I pozdrav svima ljudi, ja sam Ogisa. I danas ćemo igrati Clash of Clans. Kao što vidite, ovo je moje seoce. Samo sekundu, malo da odzoomiramo. Evo prvo da pokupimo ovo. Stvari stanite. Da se ne bi čulo ovo, pustit ću vjerojatno neku laganu tihu muziku dok budemo igrali. Kao što vidite, ja sam Town Hall 7 i 42. level. Imam i ovako sređenu bazu. Sad mi se upgradeaju ovi majnovi. I šta sam još, i air defense. U današnjoj epizodi sam htio da vam pokažem malo selo i da napadnemo. Znači, u mom klanu je upravo rat, evo vidite, ovi nas vode 29:7, naši su svi srušeni. Tako da, šta da radim, ja nisam ni učestvovao u ratu, pošto sam ja novi u ovom klanu, klan se zove Tenkovi. Evo, dobrodošli, samo Balkanci, nije bitno, ako hoćete nađite nas. A ja hoću da pobedim ovo da bi otišli u Silver 1, pošto nam fali samo 4 trofeja. Tako da, win the match. Ajme, ne. Ovo je prejak, ima i Kinga. Ovaj pretežak. Ovo je dobro zaštekao. A meni svejedno nađem nekog najosnovnijeg, samo da se isfajtam da dobijem trofeje. Ovo je pametan. I sve je lepo postavio. Njup. A su loši protivnici, mislim. Ovo je super, pogledajte ovo. Laganica. Ovo ćemo prvo air defense, nema veze. Ići ćemo ovako. U stvari, ovako. Postavit ću ove arčerke. I onda ćemo ove gromade. I onda vizarde. Op. Vizarde. I onda ćemo barbarijane. Malo je zeznuto kada igrate na ovome, na kompu. Da bacimo ovdje heal potion. I ajmo, još malo fali, ajde. Ajde, 50%. I onda idem dalje. To, pobjeda. Znači, eto ljudi, idemo u Silver 1. Ajmo sve, 60, ajmo svi 100%, ajde, šta je fališ, malo. Gdje je Town Hall, to smo srušili. O, 2 zvezdice, još jedna, ajmo. Ajde, baci heal potion. Zahealam balone. Mislim, nije ni potrebno, ali baci se čisto onako. I onako ću sve novo da pravim, mislim, nove trupe i potione. Tako da, ovo je naša pobjeda. Bilo je lako. A još ostalo samo još ova kućica i to je to. Ajde. Piu. Eto vidite, sad imamo 95.000, 450.000 ovih i 1000 dark eliksira i plus bonus od 3000. No. I Silver 1. Da vidimo koji smo u Silver 1. 59. nema veze. Znači sada idemo ka Goldu 3. Gold 3. Samo da im još ovo. Koji sam sad u klanu. U klanu sam 8. Dobro. Tako da mogli bi klip da završavamo. Šta?
šta sam mogu sve da vam pokažem. Nisam imao ništa specijalno, eto ovaj napad smo uradili. Ali verovatno već u sljedećoj epizodi trebali bi da napravimo, evo sad ću vam pokažem ko ne igra Clash of Clans, evo ovoga Barbarian Kinga. I s njim ćemo da idemo u napad, on je veoma jak. I tako, eto, nadam se da vam se svidjela ova epizoda, ako jeste bacite taj like i vidimo se u sljedećim epizodama. Ćao! Pa 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 pa.